Men özüm okuyam aytıp bereyim şu yerde. Men birinci gelgende köp molda bolup gelbey жүрдü da. Anan keyin molda bolgum gelip kaldı. Molda bolup alım bolgum geldi aябай. Molda bolup şu Arapça okuydu, düşüne bergim gelip kaldı. Ya kaladım şunu. O kaladım aябай dua kıldım. Anan bir Arap gelip Arapты görüp kalıp elderle okup atat bardığı okugum geldi. Şunda okugum geldi. Anan oşqa tapşırdım teologiya Türktür açıptır dep. Anan medal menen бүтүргөм tasa kıyın bolgan bardım egzamini öttüm biroq beseden ötpey kaldım. Kosa para kor ekan ayakta da Türklerinde de alat ekan parani, para kor. Teologiyadan beseden ötpey kaldım. Egzaminden öttüm, anan angeme için ötpey kaldım da. Elesitip gör. Anan anan keyin kayra kele berdim. Biroq azыр Kudayga ming mertebe şükür ayttam. Oşonda duam kabul bolgon ekan. Men aytdım da Kudayım taharat aldım, gusul aldım, kıbılanı kara addışı dua kıldım. Duam kabul boldu, kıjalat bolup geldim belem. Keyin öylesem duam kabul bolgon oşo eken Kuday taala meni Makkaga jiberiptir. Balkim barıp kalıp İstanbulda kayra gelmekmin. Misal üçün da doktor bolup, biroq doktor bolup misal üçün. Kuday taalam Makkani berdi bana. Oşo yerde zamzam toygonçu içtik. Kurban toygonçu jedik. Çankaganda turku zamzam içmey. Namaz okun turku Kabada namaz okumay. Abu Hanifa okuyasın bilesiňer da. Abu Hanifa umra ajyga barıptır. Abu Hanifa ajyga barıp anan adamlar şunday ele jüretken kantip aylinan dese, amintip aylinan dese biri görsötüptür. Anan taң kalıp ana aytып бүтүргөн ba çaç aldırgany barıp, çaç kançadan dese surabay otur deptir. Dası belgili beri surabay dep. Otursa oň jagyna karap otur deptir. Oň jagy berse kıblany karap otur deptir. Bu çaçlara şunday bolsa da ana karap otur ana bütkönden keyin akçasyny berip ketip atsa iki rekat oku şükür deptir. Abu Hanifa taң kalıp anan tigi ayttir. Ey, sen Abu Hanifanyň kitabyn bilbeysiňmi sen? Abu Hanifa degen alım kitap жазган, ajyny kanday kılış gerek. Abu Hanifa özü hurmatly bir töwe. Abu Hanifa ajyga barıp görmepdir, bargan eken da. Biroq ilim kaltırgan eken, hurmatly, görgöndüki başka eken. Tigi çaçtara çöz okugan emes, biroq alımdardy görüp жүрgön da. Alımdar kirgende çaç surabayt, ankeni ba belgili dolaşbayt, ibadattın bası kımbat da. Anan oň jaktan başlaşat, ana kelime aytyp turat, unçukpa, kelime aytyp otur deyip, Abu kelime aytyp başlapdy, la ilaha la ilaha. Ana kıblany karap otur depdir, oň jagyna başlap aldyr, anan keyin şükür ayt, iki rekat şükür oku dep. Şulardyň bary emne üçin dese, oşo Mekkede yaşawanın özünçe kasiyet hurmatly bir tuğanım. Bütünde dünýälik alımlardan baryny görös. Alımlar barça yerge gele berбейт da. Biroq Makka söz türde gelet. Bardyk taypanykyn, bardyk tarikatykyn oşo yerden görgösün alımlar hurmatly bir tuğanım. Oşoň üçin men duam oşonda kabul bolgon eken dep oyloýum da. Aябай kapa bolup ilagym geldi, şundaydı. Anan keyin Misirge kabul bolup kaldym. Makkaga baralekde, Egipetge. Baram dese bile molda gazamla jiberбейт ustazыбыз. Kede gelip kat buyaka. Çok ne kılasın? Jaman jinim gelet. Biroq atda öte albaysın. Bizde tarihte uşunda azır, tarihte adamlar hep ukpayt dele. Kalagany kıla bere şakirtira. Bizde molda gazı barbayt dedi, barbaşın gerek boldu. İçime kan ötüp ketdi. Anan biröncü ketdi, aşıl azır dele Misirde okuydu. Men orma birö ketdi, şu kvota menen ketdi, kalıp geldim. 6 aydan keyin Makkadan habar kelgende oyladım. Dedim, Kudaydın nasip kılgan uşu ekendi. Şoň üçin ustazlar dukkan jakşı bolot turmatdy bir tuğanım. Jiberbe koydu ele, men ketem dep ketip kalsam bolot ele. Biroq tartipte uşunday bolgon, uşul bir nekeni bilet okutup atat, demek ketpey ele koyuş gerek degen düşünüp menen ketken jokpuz da. Biroq Kuday Makkany berdi alhamdulillah. Şoň üçin dua kılış gerek. Ana Kuday talam saňa laýygyny özü bilip beret inşallah. Oşentip aytkanda anan aytıştı, idan nuksiru. Anda biz duanı köp kıla veremiz dedi. Dua uşunda kabul bola bere turgan bolsa, anda duanı kıla veremiz dedi. Degende Peygamber Aleyhisselam aytdı, "Qal Allahu aksar, Kudayım andan daha köpürök" dedi. Sen kança köp surasaň bul Kudaýyň kazdan azaytpayt dedi. Azaytpayt, sen kançalyk suray ber, sen kançalyk surasaň Kudaýyň fazly karam öküldügi andan daha köpürök dedi. Eçteke dengizge iğneni sayıp turup sayra suurup alsaň, iğnege jukkan su kançalyk bolsa, senin suraganyň oşo iğnege jukkan kançalyk suw çaltag emes dedi da. Mına şunday mesele. İmam Ahmed riwayet kıldı. Wa an İbn Abbasin anin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem qala: "Hamsu da'awatin yustajabu lahunna." 5 türlü dua var, alar kabul bolat dedi. Da'watul mazlumi hatta yantasira. Zulümdük görgen adamdın duası öçün almayınca. Biroq öçün alganda oşol saňa zulümdük kılganyçalyk alışyň gerek, yandan azırak alışyň gerek. Andan köp bolup kesse, anda sen zulümdük kılgan bolup kalasın da.
Seni bir ursan birle uruşun gerek boldu. Eki ursan sen ucu zulümdü kılgan bolosun. Sen ucu mazlumiyadan zalimiyaya ötüp ketesin degen söz da. Oşunday kılıp birme bir bolup kalganga çeyin duan kabul bolup turat seniki. Ekinçisi wa da'vatul hacci hatta yastura. Kaytıp kelgenge çeyinki acılık. Acılıkta jürösün, musafırsın, kaytıp kelgenge çeyin duan kabul bolup turat. Wa da'vatul mujahidi hatta yahuda. Mujahid mujahada көрсөтүп аткан адам, Кудай жолунда мамлекетти коргоп, илим алып, дават кылып, айтыр өзүн чарчатып аткан адам эс алып олтурганга чейин дуасы кабыл боло берет. Илим алып жүрөсүң, бушакка келдиң билим алган, кеткиче сен мужахададасың, дуа кылып кет, дуаң кабыл болуп турат. Адалдык издеп атасың, мужахада кылып атасың, эс алып олтурганга чейин дуаң кабыл болуп турат сеники. Согушка барып, газаватка барып, чоң газатка барып, мамлекет коргоп атасыңбы? Эс алып олтурганга чейин сен дуаң кабыл болуп турат. Илим берип атасың, сен мужахада кылып атасың, урматтуу бир тууганым, сен дуа кыл, дуаң кабыл болуп турат дейт. Wa da'watul maridi hatta yabra'a. Ошондой эле оорулуу адамдын дуасы кабыл болот кутулганга чейин. Же өлүп кутуласың ооруда, же айыгып кутуласың да. Өлүп калсаң аман деле дуа кылбайсың, айыгып келсең ошо менен маселе бүттү, демек ооруп аткан адамдан дуаны эмне талап кылып калыш керек. Wa da'watul akhi li akhihi bi dhahril ghaibi. Жана мусулман бир тууган өзүнүн бир тууганына захрул гайб, кайыптан туруп, көрүнбөй туруп дуа кылганы, мына ушул дуа кабыл болот. Сумма кала ва асра хадиги даавати ижабату дааватил ахи би захрил гайб. Жана ушул дуалардын ичинен эң тез кабыл боло турганы бир тууган мусулмандын башка бир тууганга кайыптан дуа кылгандагысы деп имам Байхақи